Re titho monate haholo o utlwang le moeng sa o ka jeno e le la bobedi bekeng metsotso ke e leshome le metso e supileng ka mora hora ena leshome le metso e mmedi ya o dumedisang ke Tahir Nixon Teletsane nna le wena momamedi horeng ya boraro ke mo riang teng momamedi taba ke ena he e go tshwanetseng yona ka jeno zethine kasi re na le ditaba mo tse re di tshweretseng matla haholo ka jeno ke na le Shodisho Doors is it called investment stokvel metsotsong e mashwa bedi ya metso e mehlano ka mora hora ena ya leshome le metso e mmedi hopola hore jwalo ka ha e le la bobedi bekeng ditaba di ngata tseo ke di tshwereng Babita Deokaran ba bana le mosadi wa lekgowa bekeng tse tharo tse fitileng a lo emela banna ba mining mane ya ba wa thunywa ka pla court wa bolawa maobane mona khutlo tharele mona mo lukisa mataere mosadi bolau a se hlo a thunywa ke bua ka diketsalo tse tharo tsa basadi ba bolauwe ke neng lona bomme mohlang le emang ka maoto le re enough is enough. Chinete Galichen ke ngwana ya neng a le monyane a o lo dilemo 35 years of age wa lekgowa labor law lawyer ile litigator superintendent ya Sibanye Stillwood a lo buella bat a thunywa ke bua not 10 days ago ka di 23 kgweding yona e ha ke shoka ba ke bona bomme ba bua ka hore hey basadi bana ba bolauwe he basadi bana di advertentat basadi bana ba bolauwe ha ke re botseng mmuso ha ke re parlamenteng re bomme enough is enough mohlang fela bomme ba emang ka maoto ke mohlang ha e le polao ya masunana ha ile polao ya masunana mo e leng tate a tabaneng le mme a neng a jola mme a ba khutlela habo ha fitla habo ba ba hana ntate a bone mme a ba kena ka nkana thunya ke mohlang uthweng he Ramat empa bomme bana ba emela nnete ba bolao ho thule hore tu ho thule ke neng bomme a ke bue le lona ka jeno ke bua le lona le ke le ntse hore ke neng mohlang lona bomme le emang ka maoto ho lwanela bomme ba bang ba bolawang ka sehloho ke hopola ka tsatsi le leng mona Kolonsa University ya Northwest Fana Bay River Spray hona le banna ba ileng ba bolaya ngwananyana mono a neng a ya sekolong a isa ngwana ba mo bolaela haufinyana le mona sekolo sa ba re ke sena se tumeng ba re ke vitro ka ke sekolo sena se tumeng sena se tulang sena so thu se a ruta mara se bapadisa hona le sekolo mono thu se kotsi haholo ka thuto ba mo thunyetsa mono dipolao tsa batho ba bomme di ntse di tswela pele le ka je ke ntwe ke botsa ka tsatsi le leng ke re bomme ba tlaema ka maoto after 2 days ba thotse ho bane le setse petition bomme le re monna ya bolang mosadi o lokela ke death penalty ho bane le sa yetse ntwe bomme ke bua le lona nomoro eo ke dutseng ho yona ha ke tswa mabenkeleng ke nomoro ya 063 073 7540 ke kopa bua le lona bomme mabenkele tsonga le shome le metso e meraro horeng ya pele e tla ba ditaba hang ka mara ditaba tsa hora ya pele le tla be re kena jalo mokgatlelong wa bobedi wa lenaneo leo le ratang le re tjhabetse Tahir Nixon Teletsane o Thetha FM ntse re tshwere taba hadi mona mmatla holo ya polao ya bomme bomme basadi ba bolawa mmamedi lona bomme a ke tsebe a ke bue le lona hanyane o ba ka tseba bile e tla hle le kene re bue taba ena ho baneng bomme a ke mohlomong ha nka le botsa hore le ka etsa eng ka ntwe mohlomong tla le hlola e re ke lefe hanyane kena ho baneng le bomme ba mekgatlo ntate edisang ke le bohle ha re kene tabeng ke bona wa dumedisa mono ntate kodisa nna se ke le matleng le moyeng wa hore ke tle ke kene tabeng e mmatla haholo mona wena wa dumedisa dumela ntate kodisang ke o dumedisa ngwana mme ke a bona ona le nna o fita horeng ya boraro jwale mona ke tshwere taba eo ke batlang hore re bue mona re dumedisana jwale ra bua ntate kodisana nako e se shapile ke kora thowane jwale ha re sa dumedisana jwale re shapa taba re shapa pere ntate re bua taba tse matla ke a le bua he wena Dr. Kodisana zone 13 le utlwa etse lebitso la hao
Salemoyeng la ke a leboa le wena monna Phakathi mo le basebetsi mmogo kui mo na le sebetseng ka mo ke kwa ntle le dia di utropo mono le tsile re la lokisa le tsebe le lokisa kui banna lokisang hante e tsa mosebetsi o motho jole re bua taba ena ya dipolao tsa basadi bomme le ka tshwara naha ena ke re ke a lefa ka jeno ma bona ke bua ka di-text ka jeno ke bua ka lona bomme ko matla eo batho ba bomme ba nang le ona ntate Motsepe o ile a etsa di-night prayer tse pedi ka dilemo tse latelanang bongata ba batho ba ne ba le mo e ne le bomme hona o bolela lona bomme le na le matla o tšhentšha puso ena e re hlolang re le bontate ho bone le sa eme ka maoto le re motho ya bolayang mosadi re kopa death penalty le tse petition ke a lefa ho bone le sa le hlo ko ra ke le ntwetseng fela eno he mohlomo e ba bonolo hanga le botsa le hlolwa ke eng ho etsa petition bomme le re motho ya bolayang mosadi o lokela ko re a ye hang pala a re bueng utlwe hore ya itsana wena Malerato utlwe hore ya bapala na empa ka koloing ya bapala empa ka matlung hangata ke utlwe hona le monna na dula re mamela hona Pimville mona le ena a re wa rutwa hantle ka o tloloa a re mamela le ka tlung hona ha o punyana Plateau FM mo ke ne skuza bela hona tjena una rutwa hantle ka o tloloa empa le ka tseno he www.tetfm.co.za mono re fumana ka data fela ya 30 megabytes 30 megabytes ke mo 5 rand to khona ho mamela nna no lena be le fela ha le fela o ka nna wa tsamaya he wa ya mo o ya teng lena nna no ska e se la o fela ha re bue bomme he se ke fitile mono re kena tabeng ke na he ha re etsa jwang ho baneng ha le bomme le bangata ene le shwa ka bongata ho baneng le sa woke madam free ho baneng le sa etsang ya lona tloelang ke buile le mobane mo mame tloelang di political party di tloelang di political party ga o hana le tsona ikopanye le re women of South Africa suffering women of South Africa le kene matching bona ngwana nana wa Zuma Jacinta o ile a tsamaya maobana ya Eastern Cape Africa Eastern Cape man a re ke a ikena nthwena ya lona bana ba batla ho hlomamisa motho mono ba re ebe king ya Abathembu ba duba ke ba aba bambe kapo ke bo mambare ba dumela hore monna tla naheng ya Nigeria itle be president kapo be king ya bona ka mona ka naheng ya ba fuetu papa di ka ngwana na o ile a khona tsama a imono jole ha ba fitla ka mono ba hlaba bana ba South Africa ba hlaba ba kapa ba rara ba limetse bana ba itse ha ba retaliate ba tshisa le dikoloi ba tshisa thipa ya bana bano ka mono ka Eastern Cape bana ba hla Nigeria ibile ke tlo balla le ngolo la teng la bana ba Nigeria jole ntwe ke batla ho bua ka yona mo mamedi ha ngwano wa much too much Jacinta a khona ho ema ka maoto lona bomme le duletse eng le metse dipolao tse di tle ho lona di le kete pele na ke potso ya ka eno le hlolwa keng jalo ka le bomme le feta bontate ya spetlele man ho hlaya bana ba bangata ba hlaya ke female bomme mona ke female le mosebetsing mona bongata ba bomme ke bona bomme fela mona mosebetsing mo ke sebetsang teng tsene bomme le hlolwa tloellang dipolotiki tswa hang EFF tswa Mkhonto weSizwe ANC Action SA tswa ikopanyeng le re bomme jwale ka bomme ha le tsebe matle le nang lona bomme man ha la tsebe le ka ikhutlisa death penalty mona motho ya bola mme a holo jwang ka ketsalo e tshwanang le ya setuni o bolaile mme death penalty must be reinstated in South African tweno le hlolwa ke mme ke bua le lona bo mme ke bua le lona ke potso e o fa founu ya ka arabang ka o fela ke le bomme o tla go a re ka kopana fela ntate Theletsane ga ba mmogo re ka ihlola ntshela ntate Theletsane re ka ihlola re ka ikemisetsa fela ka kopana re ka ihlola ka le ba ntate Theletsane ka mohopolo wa hao o motle modimo a khotsa o etse hantle dai o khonwa tsona gore masina ke a lebo ka mona ka le Niger South Extension 1 nunu mona mudi ore ntate Theletsane ntho tso bua ka yona eo mme ba thabile Dlamini o ile a bua ka death penalty
bomme ba thola ba re tu ba se ba motshetsi o ile a bua ka death penalty o ile o baneng bomme o baneng afternoon TNT bothata ba rona re le bomme re sebedisa matla a rona ho mamela oppression le abuse from bontate until yena motho o mo ratang onu abe a o bula instead of moving out of that loveless relationship tlamele before community le maponesa it takes one to decide about his own life ivo dia phakathi ke na buang twi a re tsedi tsa dipolao tse etsalang tsa bomme di etsala ka baka la hore jwale ba dula relationship tse ba emotional lerato teng ba tetele ba bolayana empa putswa ka ke hore bomme le duletse eng ho baneng le sa eme ka maoto le fetule na mme o tshwara thipa ka bohaleng bana ba le ba tswetseng ke bona ba shwankanya hope bana ba le ba tswetseng ke bona ba bolawang strateng ho baneng ha le bomme le sa eme ka maoto o no tseba hore ha bomme ba ka ema ka maoto o ka fetoha ba jwale youth ke buile maobane mo mabedi ha isa le e bolawe ke hore lona bomme le thutse ke bua le lona ka jeno ke tshwere bomme le thutse le itse tu le thutse bona dintho tse etsalang naheng e re leng ho yona ngwanana fela simple ngwanana Jacinta ona wa Zuma ngobese kapo ke mang Jacinta onu o khona hore a eme ka maoto a lwane bomme ba shebelletse ba bang ba re o etsang o ro etela ngwano wa motho o motle o nyetse o na le bana o na le lelapa o na le bophelo ba hae bo felletseng a ka nna itlhoella ntho empa o ema ka maoto hore o bane ho na le ka tsatsi le bomamedi mo ke ileng ka mo bapala mona a ba llesa a bua a ba lla yena self a re a sore ke hloile melata e teng naheng ya rona ke re tsamaya le lokisana tsa bo rona le tsewa ke batho mafatshe a re tshe le tletse South Africa mona South Africa re na le mathata re kgone ho etsa nix le tletse mona South Africa ke ngwanana eo ke buang ka yena Jacinta lona bomme le thotse le alla ngwana o bolauwa wa ngwanana le dutse matraseng le ra batho modimo re ntseng ha le eme ka maoto ke bomme le fetule puso ena e sa re sebeletseng ha re sebeletse puso ha ona mohlang ho tla twang puso e tla fetwa e ntse tshwere ke bontate ba hlotse ke ba mmenemene ba buana ba sebana lo feta bomme a ona o thena mo bolala lona bontate ba sebetsa jwang bomme a ke le emeng ka maoto ke political party efe mohlomong ke a fosa a na ona le political party in South Africa mo e teletsweng pele ke motho a mme bua le nna mmamedi nomoro ke ditsungu yona 063 073 7540 e teng political party e teletsweng pele ke motho a mme na e bomme ka ofela ba isetsa ba ra rutlwi ke kena di voice note dumela hle bona mamela penalty ena ya khutiso ha tsela hona bo ha re ka ba ye ona ntho e bua mo ho motao tamfunela kana kwa ditaba ne bona wa tsaka na demati bona le strong haye ma re itla mo re tseng ka ya ma lo matcha haye ma khotleng la dinyo ka nete e ka etsahala ntho bonta bomme ba blowa ska ditshintsi ka ditumo fela o duma ditshintsi bomme ba phela bomme ba blowa jwalo e ka yema ha re ka etsa South Africa na ka yema ka ofela e ka matcha no bo go 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 au pele le batho ba bana bana ka yema tsetsetsa ka yena ha ka fumwa re tsetsa rata me re a tsamela ha monate jong ke mama le tsa jone le mama le fan a ke le emeng ka maoto a ke le emeng ka le bomme thandiwe ka manyamalala a ke le emeng ka a ke le emeng ke botse potso le nngwe fela hore ke political party e feng e teletsweng pele ke motho a mme e teletsweng ke bontate fela bontate ke mammenemene bontate re mammenemene ona nona ngimfune masimbulala masifika ngimfaki masemenzeni hana tsena dada morero o tsale khatlano le panyaza leshuti ikane bomme impa ke bontate ka ra mogwa wa ANC balona self bona self balontsha
bomme la le na le ditaba le rata ditaba empa le na le matla le ka kgona ho ihula country you are the last option of fetola naha ya rona bomme emang ka maoto ke a kopa ke a kwala topic ena hana jole ra tabeng ne ke batla fela ho bapala voice note ya ho Maggie jole ke ena jole intse e mo meskatana sen illusion imagination ke tse pedi tse kileng ka dinka hang fela ka mora ditaba tsa hora ya pele tse rile re ba lo a monnate haholo ke manghaisi ena Thandiwe ka Manyamalala mmamedi re ke na ditaba tse matla ne tse re tshwere taba hadi mona mmamedi ibile monna wa ntshwara mona o re bomme ha ba rata ho tsetsana ke tsebe e re ke utlwe lona bomme ebe lona bomme ba buang hore ditaba di eme jwang ebe lona ba buang hobane jole rona nthwena e ka re ya re hlola mene mama jole re ke bone thabo mona ka re e re ke tle mo as a belief for the mamel ha re tloleng ho ya morao ha re empile bomme ke a kopa se belief platform ke 1940 platform ke bomme ikopantsheng bomme ke a bona bontate ba leka o tsamaya bosiu ba tsamaya bontate ba leka hore ba thibele botsotsi bona bo etsalang empa ha ba tswela bontate ba tswela fela strategy ha ba tswela strategy o tla utlwa o so thukolo e utswitswe ha ba kena mona o so utswitsweng bomme a ke lemeng ke a le kopa bomme hle wa tseba mo Winnie Mandela Robertson teng mme Winnie walla mme Winnie malinteng walla o re bomme bana ba ne ba ndiela hobane ha ba hlole o ema ha ile re ha re sala mo re yang teng mo mamedi ke buile ka youth mo ba ka ikenyeletsa youth ya rona shwele tet youth shwele bana ba lona bomme ka kena o taxi industry ka bua le bona ka re banna ke le lokiseng taba lona banna a ke le lokiseng monno mong ha bua mona TikTok a re mamela ntate a re like ba wena o re wa ikala o re e fele o le ka ra mogahlo ho tlo bulawa wena o tlo o zenza betiri bazokubulala ke bontate bane ke utlwile taba lona bontate ha ba loki ha ona ntwe ba batlang ho ilukisa ke etsa kgoletso ho lona bomme ke a re kopa bomme le na le diphiri le tshwara dintho tse matla tshwara dintho tse thata ho ke a re kopa bomme emang ka maoto nka mpuso ke le fa puso ne ke a le fa jwa bona mane Brazil mo president wa mo ke msadi Brazil ke msadi ona le mo president ya pe o matlise diphetho tse ngata mona Afrika mona wa motho wa mme o fetotse ntho tse ngata haholo na ya rona ya thekeze ya kwana le kwana ke Titanic ka na ya wela anytime re dutse re shebeletse bomme ke a le kopa hobane ke le tshela mme o tshwara thipa ka bohaleng jole intse mo maskatana mona jole melaetsa ke ne ntse kena mona mamedi ke batla ho bapala melaetsa ena jole ha ke tsebo tla nthusa thabo mona re fumane assembly le kopa ntwene le batla le a ikopa ho nna mona radio le a ikopa re kopa thapa e yang dikolong bomme le qale le yote principal sekolo sena tla bile sebele assembly we le thapela ke lona fela bomme le ka etsa ntho ke lona fela bomme le ka kgonang ho etsa ntho ke ya mabenkeleng utlo di voice note tsena bomme ba arabile mona na jole a ke tsebe hore ho etsa etseng mona mo ke fumana ho jole dintho tsa ka ha ke tsebe man hona le motho a re heka mona a etsa ntho tsena tsa rona tsa sebetsa bona di voice note di ngata jwang tsa bomme ba buang mona e tlisi jole ha o le romeletse tjena mona ba bona hore tetetsana ha ke utlwe voice note ya ka ke yona voice note ya o kena mo kena tanki kena Hello, Ndatetsezan le ka re teng. Ndatetsezan ha ka ba bue mo bo Medium Feeder, ha ba bue mo bo Mimizana, then re kopaneng, then re ntsheng shelter transport ya rena bothata
mamela re bangata ampe bomme ba mamelang theta le ba sa emamele bo makhelwane go tla be re ba tshwara gore re a tsamaya re lo matšha gore a bolaileng mosadi le ena a bolao le a sa bolaya mosadi the dithetsane a bolaileng motho fela a bolao wa bua mme re na bothata ka matšha le tleleng kapaneng re bangata ampe bomme ba sa thibele re bangata re emetse tsona tse ka tsona tso mara re tlhoka dilida tsa bone tse ka re dira gore re itseng re emeng ka maoto re lwane le taba ena ya kore ntho e ke bua ka re kene jalo sethine ka se re ka nna ra nama maoto ra bua taba ena mo mamedi ke re ke a kopa re ke tswelle pele ka yona hanyane he ke tla khutla se ke khutlempa ke sethine ka se metsotso 20 metso e robedi horeng ya bobedi e tla ba ditaba hang ka mora ditaba hopola tse tharo ke dipina tseo re kgethang large our listeners choice ke teko bapalle tsona bomme ke batla gore ke le fa leano jole ka jeno ke batla bua le lona ka boikokobetso bo boholo ke le kope as a bliss ibile wa bua mme o bore ore ha o hloke hore e be polao ya mme re kgathetse ke dipolao tse tsalang Afrika Borwa ha re khutliseng death penalty bomme lena le matla ke a le kopa tswa mo le lenteng kaofela disebo tlebere tswa mono lena le mekga ya lona ANC empa phamisa fela mono mo lenteng o kene le fapene le tsamae le bomme le tla khutlela megeng ya lona ka morao ha ke re le tlwelle di political party bo mereng fika di MK tsa lona bo manka di eng ha ke re le tlwelle megga ya lona ya di EFF ha ke re le tlwelle ke re fela emma le bomme ntate motsepe ko wena o ile ba kopantsha bomme a ba kopantsha ka kereke le lona emankala le reng basadi hore o mosadi wa o kae a tswang kae a tswa emang jalo ka basadi le re enough is enough empa jalo a se mo re tlofelante ha ke rata le matcha le a matcha ke le bona le matcha le a matcha le dula fatshe le khatetse le nwa metsi qalang ntho e kekeng ya ema le re mmuso re utlwile ga le re matcha mona jalo a se mo re gutlanteng jalo re batla ho ya pele ka ntweng reinstate death penalty. That's the easiest thing to do. Easiest solution. Camera di teng hana jwale pele hane le bua ka death penalty hai o tla tshwara motho a rong di camera di a ntsha no ya ntsha camera motho ko o tlaile camera nkuna o thunya motho shopong ya mataile good camera ke ba mo tshwara ba mo fatsa ba re yes ba mo ka di fingerprint ba mo checka di thunya no technology you dimo haholo ha ona re tla bola motho ka mistake ke ba kae ba shuleng ka mistake hana di ba nkela motho ko lona le mfana e ba le ba monkela ko ba mokenya ka butu a re ba itwela thunya ba mothunya ba mmola asa etsa phoso nix hana jena a VIP member ispetlele man ilona phulu ba yo same thing phoso ya inele re fela ona le kodi entle ba shebile hore ba tlonka kodi eno ba lo re ha re transfer chelete yeah be re bua ka hore death penalty to bola batho ba ro never it can never. Technology is far better than nakong eno ka nako ya apartheid re ko fanya le mamedi ntwena ene ba kwa kore magua ane a batla hore budget tsore lona le communist Russia mane ke Russia ka boke ifengeno history ya etsa ke motho a metse nna ne ke batla ba doctor le mona re le mo ke wetse fela ke thusa ba jale ke utlwa sena di budi tla gona o matha jalo ka ke matha jwale ba re lona le makomonisi tsela ya hore re ba gaule matla kore re kenye death penalty nene ene re ba target hana jela re bua ka o targetana re bua ka ntho plain straight kuona motho hona le mfana ile nga thunya motho a hlaile bile a sotile le theka tse dilori mona ba tshwara motho po wa dilori ba mothunya wa baker a hla video ya mohuda written ya mohuda sem ya memon rena le technology e udimo death penalty must be reinstated in this country otherwise re tlo phela tsena ho bulawa motho ka jeno ha o ntse wa bua radio ha o fitla ya o tlo bulawe mo ha o ntse o bua radio wena motho ke a bulawa jale clearly bontate ya re hlola ntwena ke kopa re fe bomme ke a tseba lena le ditshele empa le a gona go kopanela ntwena le tsame ke go le political party
e qaleng le tsamaye ka yona le be le mokgatlo kapa like about civil movement bona bontate ba entseng ka civil movement SASCO ke ba bitsang yena ena batho ba ngata ba se ba ha se le NCM kana ba bitsang yena ha ka bona bontate ba jwang ba fana le ke le itukiseng banna ba bitsang COSAS kapa ke ba bitsang yena Thabo SASCO kapo Sanko ke a le bua Thabo a go shebe Sanko ke civil movement mara ho etsalang ka yona Sanko ya e palama Dumasua e eme Dumasua ba tshware mitini Dumasua sua e ba ke masepala rona masepala ba ke sua e ba kwa ke tsubutlellano ya batho ba teng naheng ya rona SIU report e fane ka yona hore batho ba teng South Africa bongata ba bona be re nang ba legal ba ile ba kena ka mshika ba etswa dipasa le di-permit ka mshika ho no bolela batho bana ba legal ha ba tsweke re metse eng ho bane ba satso ho bane ke bontate ba leader bontate ke bona ba leader bomme emang ka maoto Winnie Mandela o no sena technology kana kweng o na shatuwa o ne a shapua rona re dutse ka matlong ngwana ka nyaope hona le mmella ndikeledi a ba kena sepetlele ke pelo ya ngwana wa hae ha tsubile nyaope o utswa nthwengweleng ha sana nix o utswa ba utswe thai a sa tsibuisa ka thai mme walla a le mo le ba kae bomme ba llang ka jeno le ba kae bomme ba dutse matraseng ka dipolano tse tsalang Afrika Borwa le duletse eng bomme le duletse eng le feta palo ya lona ha le ka ipulela political party le ka win I'm telling you now now political party e ka winang khahlano le lona ba batho ba bomme le bangata ho feta bontate clear jalo ka ne renka mmuso magweng no sna ka mkhobane ba ka wina ka teng ka ofela rona re ile la fita ba ke ya cross ya rona ANC PAC halwe jalo bomme ke nako re le fetule naha ena e manka maoto e tlwelleng thwena lona hore ne le dule mona le bue fela ka nako tsa mafu a ikona le na le matla power ne re bitsa black power jalo e be woman power le etse political party ya lona le re woman power le ba bontshela le matla le ba di banna bana a re mamene rona bontate ke rona hape re bolayana ke rona hape re hlalla re bolaya bontate ha ona motho a tla reng ke bone mme mo a tshwere sethunya ntatomo ke ntatomo a thunya ntatomo a rongwe ke ntatomo ho thunya bomme ke a le kopa ke lona la hope ya rona le shebile ba tshaba rona le shebile ka mona ha ya rona tsamang ka teng e dumela re na tse ding di bene le tulo ka mona ka re ho na ya rona ba re bule di border ha rena bothata ra hloya bana ba borona empa re bula di border re imetsa rona bona di suwa tsena di ba ke ile ka dula le majoro a re di kgathetse ke nako e telele di le teng a re di kgathetse mmuso wa pele ha o no di kenya o no sa nahana tla re le bangata tjena re ngatafatswa ke eng ke melata e teng naheng ya rona ha ke kgahlano le melata wa tseba monate jwang ya Zambia wa tseba monate jwang ya Victoria Falls o no kopana le bana beno naheng ya bona modimo file mang kapa mang naha ya hae hore wena o tla ba mona ma-Arab le tla dula mona Iraq Iran jwalo o re file ka fapana ha rona lona Morocco mono le ba Morocco modimo o ne a tseba le tsopa lena la mona le entse Basotho bana ba mona ba buang puo ene re buang ha re di noa rona re ja tlhapi re thutse ka dintho tse ngata hobane bomme le thutse bomme emang ka maoto ke a kopa se belief a ke le tsena tsana di political party mo di aparang hantle green and black green and white and blue and a ke le emisetseng ka thoko hlaelang jalo ka bomme ke itse ho lona bontate ke bona ba bulang bontate ba bang rona re hloleile bana ba rona ba nyaope ke batlo a tlo thusang Afrika Borwa phama ntle le lona ke a le kopa bomme ke tlo go tela di voice note tsa lona ke a fela mabenkeleng ha ke tswa mabenkeleng ke teng ho lona mo mamedi a ratang ka le mo sa 1960 di 21 tsa March ha ne re keteka maobane mona re thabile ntse re nwa majwala ho ile wa bolawa batho ba ka bang 69 empa ka nako eno ho ile batho ke batho ba 69
bomme ba ileng ba hlokala ba ikenyeletsa bomme ba ileng ba lemala mono bomme ba 31 ba ne ba lemetse ho 69 eno ba ile ba re ke bomme ba robedi le bana ba leshome ka 1960 Sharpeville massacre. Jwale ha ntse e tlhaella nthwena ka baka la hore ka nako eno makgwane lona a neng a controlla e se nako ena rona re sena le Theta FM ka nako eno ba ile ba re ke 69 people empa ha e bontsha hantle e lateliswa hantle o fumana hore batho ba ile mabula mo ba le bo 98 ho bolela hona le basadi ba bangata ba le ba le teng mono ba ileng ba hlokalla mono ba bolawa bomme e manka maoto e se fitile nako tshepo ya rona mokgwanazi ko re phamisitse ha ona motho ya tla mo tshetsana dintho tsa di bule mokgwanazi di tshwana le tse ileng tsa etsala ka 1992 ha motho ana bolaile motho a ya tronkong a tswa ka parola e tlo fella mono mokgwanazi o entse mosebetsi o moholo banna ba tshabile ho etsa maponisa mangata na tshaba mokgwanazi a a tshabile maponisa mangata ile a tjhetja hai rona ka mpara nna nka Jojo o my friend Timon 50 rand o bone le ponisa le ya mosebetsing e tsa tshwara scarfti a mme a botsa hore ha o nke dijo tsa sontara ha ke sharp o a tseba lo feta ho my friend Timon a koleke maponisa tsa tshaba lo etsa mosebetsi wa nnete hobane jwale ha o etsa mosebetsi wa nnete o founela ja hodimo wena re o etsa mo twa mono ke di voice note wa ke tsa a tla be o sa tla pesa do ina le jealous ka